بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتsa هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاكل درس زسان الحمل دخدور سالزي سنة سورة بزول بيتون باقال نخيتsa تسالوغو نخيتsa تبسب درسي دتسالنا كاك بالوغو چیست دو قرآن الدستان سالیزه سنتال سورابی جا ریخی ضرورا شرح سنت بگین ابون ریخی ضرورا قرآن خیل سورا بزسان کیاب گو سوره خیل تویب تنانانی کک بالوگو چیست اتسبی سورکاتال دا اتسبی سورکاتال دا است روحالی ککال سبه بالک ایگو رکاتال دا رتیباتال دا دوست طول بگو قلیا ایوال کافیرون ابورا سورت سالی جب شرح بیخی زبورا سنت بگین ابون دوست غب تار میخا کیابیل رکاتال دا غوست کیاب گو صدق صلیل کیابل برکات دا صلیز سنت ابگی اوتسبی برکات دا صلیز سنت ابگی ای کیابگو قلیا ایها الکافرون گی هدینگو قل هو الله احد گی کیابل برکات وس کیابگو صدق صلیل الاس خدوب گی نخیت صلانا اوتسبی برکات دا کیابل برکات دا سنت اب سوره غوس صلانا نی دوست صلیلین ابون کیابل برکات دا اوتسبی برکات دا سنت اب سوره هدینگو نخیت صلانا بیخی زبور سوره گورب سوگیدب سورت سالیزه کاک بالوچی خوانانه شرح حب سالیزه سنت هبوگین ابون بیخی زبور سوره گورب سوگیدب سورت سالیزه خوانانه خچ اگونتین غوس خوب سال بوک عرب سوره قط ازگابون بیخی زبور سالیلین ابون سنت هبوک اینا خورقیان هدینگو نخیت ست سالانه عوج قاری خیال داسکوب کاکل عوج اون بوگونانه بیخی زبور سوره سالگون غوس ایگو سوره قوق سالیلین ابون هت سالیزه خیریه بوگین ابون بیخی زبور خالت سوره خود ثبوت ات سالیال دسا هدینگو نخیت ست سالانه امام است نخوی خانانی روحالی کک بالگو روزمان قای روحالی کک بالگو کیابل برکات هل ای کوات اوناچون سوچی کیابل برکات هل امام است نخوی خانانی مثال خیبوسون چینگی دوستر عنانی امام است صلولا کیابل برکات هل روحالی ککی کیابل برکات سالیز سنتب سورة الانسان صلولا دوستر عنانی امام است غوس سالیلین ابون جیندرگو کیابل برکات هل جیو امام است سلام قون خدو اخد گواخون حمد سلام خدو سورة السجده سالیلین ابون اتسبی سورکات هل جیب سالیز سنتب هدینان فتوا قونین ابون حکم قونین ابون نخیت سالنا الکمال الرادات ابو العلم چیسکی هدینگو هستناخیون زین دل المعلم اسکی کینگی نخیت سالنا دوزان دل المعلم اس ابونین ابون غوس سالیلین ابون غدینان روحال ککی کیابل برکات هل فتون واچون امام السناخی خیرو چیس جیندرگو کیابل رکعت هل سورة الانسان سالیلین ابون هب درسیل اخیرال دگه نخیت سالنا امام سالار میخک تو کیابل برکات هل ای روحال ککی کیابل برکات هل حالا تا گورب ای سورة الانسان گورب چوگی بات اب ایت سالنانی سنت بیخی زبورب گورب دو کاتوناچ ارا چیس ای مسبوق است امام السناخی خیرو چیس جیو امام سوک کیابل رکوع د نقر عن نگیسین جیندر کیابل برکات هل سالیلین ابون و سورة السجده کی هدینگو سورة الانسان گی جیندرگو کیابل برکات هل هلس حدوبگی زین الدین اتسقال بوگو جیند الله گور حیاس تنبیهون یسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين كانت إزارين أبو لبوغو زين الدين تساجين الله غور حياس سنة بوغلت أتون رعيزة بون ساليز قراءة أي الحمبوك أغوب الحمل دا خدود ساليز بيخي زبور سورة بوك أغوب قرآن الدستان آيات بوك أدوب هب رعيزة بون ساليز سنة بوغلت ميمام استناق خيرو غورو چيست أي أدلنا كاك بالوغو چوك أغو إماموك أدو هوك إيوغو چيست سنة بوغلت جنسات اتون الحمد سالیزه هدینگو الحمل دا خدود سالیزه سنتب سورگی قرآن الدستان سالیزه یکی سالیزه سنت بوگه بین ابونانی روحالی ککی خیلا هدینگو کیگو قصه باله ککی خیلا مرکجو ککی خی بوگولی ککی خی روحالی ککی خی الحم رعیز بون سالیزه سنت بوگیلا امام سگی هدینگو جیوگو ادن لکک بالوگو چیسه اما مأموم است اتون رعیز بون سالیزه بیخی زبونه چو امام است نخوی خیرو چیسه و جمعه وفيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها هدینگو دوب الحم رعیز بون سالیز سنت هبوگو روزمان خوکاک بالگو غوس امام است دوب الحمگی الحمل دخدو سالیز سنت هب سورگی رعیز بون سالیز سنت هبوگیلا هدینگو دوب الحمگی الحمل دخدو سالیز سنت هب سورگی سالیز سنت هبوگو رعیز بون باق ارخرل دسا باق باقی زعن بیت
beç'uleb kakikh hab kakikh tsalize sunata bugil alham ra'izabun hedingo alhamalda khadu tsaluleb suragi ra'izabun tsalize sunata bugila ditsa baq erkharaldasa baq bakhizan hab zamanalda jani beç'ul bugonani boqera kak bukene teilgob i'ana totalibin abulet ekhalda khalabugo bakhu alham tsalize sunata kak bugonani gitsin hagas beç'ul bugonani baq erkharaldasa baq bakule anse zamanalda jani hab kak balogungi ghost atun alham tsalil ra'izabun jege jogi i'ana totalibin abulet ekhalda khalabugo richte jo habilin jinsen abun hinqanani gitsin ghosi sunata bugila jinsa dob alham atun tsalize ra'izabun tsalize hedingo Quran aldasan alhamal khadu tsalize sunata suragi ra'izabun tsalize sunata bugila dob rohale kakikhi marqachu kakikhi bogole kakikhi otsabiseb qiab gora kaata khuk hedingo ruzmana khuk qiab gora kaata khukhi hedingo baqer kharaldasa bakhiel de janib kak beç'ula bugonani hagab zaman alda janib heb kakikhi alhamgi alhamal khadu tsalize bikhizabura sunata suragi ra'izabun tsalize sunata bugila wa fil idaini qala shaykhuna walau qada'an wa tarawihi hedingo dob alham ra'izabun tsalize sunata bugila hedingo alhamal khadu tsalize sunata suragi ra'izabun tsalize sunata bugila qiab go'ida khu kak balagogi ay albet shaykhu ida khu kak balagogi hedingo qurban qoya khu ida khu kak balagogi heb qiab go kakikhi ra'izabun alham tsalize sunata bugila nekher shaykhas abunin abulbu go zainudinetsa ay zainuddin al muallim ibn hajar as abunela dob qiab go ida khu kak beç'un bale bugonani gitsin ida khu kak ditse misalla khebosun beç'un bale bugonani gitsin hab qiab go ida khu kakik alham ra'izabun tsalize sunata bugila hedingo alhamal da khadu tsalize sunata suragi ra'izabun tsalize sunata bugila hedingo tarawih hazu kak balagogi sunata bugo alham tsalize ra'izabun hedingo alhamal da khadu tsalize sunata surabigi Quran aldasan heb ra'izabun tsalize sunata bugila tarawih hazu kak balagogi wa witri ramadana wa khusufil qamari hedingo sunata bugo imamuk adelna kak balago chiuk ayla ramazan motsakh witruya khu kak balago hemakha khi sunata bugo alham ra'izabun tsalize hedingo alhamal da khadu tsalize sunata suragi ra'izabun tsalize sunata bugila ramazan motsakh witruya khu kak balago hedingo mots kura mekhakh baze sunata qigora kaata khu kak bugo heb mots koya khu qigora kaat balagogi henibgi alham ra'izabun tsalize sunata bugila hedingo alhamal da khadu tsalize sunata suragi Quran aldasan hebgi ra'izabun tsalize sunata bugila wa yukrahu lil ma'mumi al jahru lin nahyi anhu amma imamasta naqkhuge chiase karata bugila jinsa dob alham ra'izabun tsalize gi hedingo imamasul qiraat imamas alhamal da khadu sura tsalwa ra'ullah hech'anani jinda sura Quran aldasan osi nekhet sabuna sunata bugin abun jinsa go bakhyo tsalize alhamal da khadu sura dob tsaluleb suragi dosi atun ra'izabun tsalize karata bugila imamasta naqkhuge chiase shenan abunani hednan ra'izabun imamasta naqkhuge chias alham tsalize nahyu naqkhe ch'ay bach'anil naqkhe ch'ay bach'mukina kholo imamasta naqkhuge chiase karata bugo khik ehcho jinsa alhambuk alhamal da khadu tsaluleb sura buk ra'izabun tsalize wala yajharu musallin wa ghayruhu in shawasha ala nahwi na'imin aw musallin fayukrahu kama fil majmu'i dob alhambuk alhamal da khadu tsalize sunata sura buk ahev ra'izabun tsalilare kak baluge chiuk kak balare sogido chiuk misalla khebos mashqidal janib Quran tsalule chiuk wa azabule chiuk dars qolo chiuk hedinal chaatsa alhamuk alhamal da khadu tsalule sura buk singi hagal chaatsa kak balu chiuk o Quran tsalule chiuk wa azabule chiuk dars qolo chiuk hez meshat habule ugunani do mashqido janu qijaro chiase yakhna kak baluge chiase ra'izabun do Quran aldasan suragi hedingo alhamgi tsalilare karata bugin abule bugo zainuddin etsa jind Allah gur hayas hedinan meshat habule bugunani qijaro chiasegi hedingo kak balu chiasegi odinan waza abulo chias Quran akhu ayat buk tsogi davjobuk odinan ra'izabun tsalize hedingo kak balu chiaski bata khecho jind salham hedingo Quran aldasan suragi ra'izabun tsalize karata bugila hedinan abunilla al-imam an-nawawi as-sum majmu' aburat ekhal hedinan bugila karata bugin abun odinan qijaro chias meshat habule bugunani kak balu chias meshat habule bugunani odinan kak balu chias jinsa alhamgi hedingo Quran aldasan
Aldasan suragi raizabun tsalize hedingo Quran tsalule chuk ago wazabule chuk ago dasqolo chuk adoski tsalize kara tabugo Quran Aldasan sura tsalul bugonan imisala khebosun hedingo sogidab jogi raizabize kara tabugo wabahatha ba'dhum alman'a min aljahri biqur'anin aw ghayrihi bihadrati almusalli mutlaqan li'anna almasjida waqfun 'ala almusallina ay as-salatan duna alwa'adhi walqura'i alim zabazul soyas bahsabunila naqkhech'ay ay naqkhech ambuginabun behularin abun dob Quran Aldasan surat salibuk adob alham salibuk aheb raizabize naqkhech'an bugin abun bahsabunila alim zabazul soyas behularin abun kak balugechi asquge ukun mutlaq qoqaidalda ay bat akhech'ila do kak balugechi asre meshat habumuk abuk ungela hago kak balugechi asquge ukun kak baluge chuk ogo azabulo chuk ogo Quran tsalulo chuk ogo darsqelo chuk hago chias atun shibni gijo tsaleze naqch'amugin abun alim zabazul soyas bahsabunila Quran Aldasan buk tsogidab jobuk hago chias atun raizebun tsaleze naqch'amugin abul bugu mutlaq kak baluge chias asqub ay dosi meshat habumuk ayla buk ungela bat akhech'ila naqch'an bugela shar'akh godinan Quran buk tsogidab jobuk raizamut tsaleze shenan abunane mashqid bugela jib waqfa burabjo waqfa bun jib qurabjo bugela mashqid kak balo chaz ay aslu Aldasan go kak balo chaz waqfa burabjo bugela mashqid ekhiyolo kak balo chias asqub Quran tsalibuk tsogidab jobuk raizamut tsaleze naqch'amugin abun alim zabazul soyas bahsabunil he mashqid waqfa bunach'ila wa'azabul chazagi hedingo Quran tsalula chazagi ekhiyolo kak baloge chias asqub Quran buk tsogidab jobuk raizamut tsaleze naqch'amugin abun alim zabazul soyas bahsabunil dosi meshat habuluk abu ungela bat akhech'ila wa yatawassatu bainal jahri wal israri fi nawafil al mutlaqati laylan anji mutlaq al kakarala rogonani ay jindi sabab hech'e shibni gijol da khurkhen hech'e waqkhun ekhedgun bale sunata kakal hel kakarala rogonani tochias hadikh os alham jinsa horqoq qaida tsalilila ay bakhyogi gorebt atungi goreb hedinab kusalda haga sunata kakarala rogonani sadikh hedinab kusalda alhamgi alhamal khadu tsalize sunata suragi dos hedinab kusal tsalilila tsaqo bakhyogi goreb tsaqo atungi goreb raizabungi goreb alas nekhe tawfiqi tsalara bi ilm alda amal habize nekhetsa habdar sanil tela walhamdulillahi rabbil alamin